Tona ya thuto ya motheo Angie Motshekga a re diprofense tsotlhe di tlhoka go amogela lenaane la go dira dikopo ka mokgwa wa online ka ntlha fa le tla ba direla dilo bonolo. Online will be the best way to go around. So if parents in Gauteng, in the squatter camps can do it, parents in rural areas will be able to do it. If they can do it in Northern Cape, in the deep rural, I'm sure we can do it anyway. Kwa Northern Cape bo mapimpane ba itumeletse go tsena dikolo, bangwe ba gakaletse go ipona ba kwala le go buisa. Very excited. What you Very mean? excited. I want to be a doctor. Why? Because I like to see dental, and I like to see, I want to have everybody there. Lefapha la thuto kwa profenseng e o la re di diriswa tsa barutwana di setse di gorogile kwa dikolong tsotlhe go ralala profense. For us as a school, a very happy experience for the first start of these two grades, grade R and grade 1. So we want that to be a joyful experience for the first day, especially for a start of a scholastic year. So we are ready for them. 555 schools in the province did submit their orders last year already, and some of the materials were delivered already last year to schools. So we're quite confident from the point of view of LTSM that all our children will have materials today as they start school. Ngwaga o mošwa wa dithuto kwa Western Cape simolotse go amogela barutwana ba feta milione, mme bone ba akaretsa barutwana ba grata ya ntlha ba le dikete di le 92. We have added 561 classrooms through a rapid school build program. We have employed 1,143 additional teachers. We have delivered all our furniture, stationery, textbooks and other supplies, and so we are ready. And as a result of that, we have placed 99% of our grade 1s and grade 8s. Khabagare batsadi ba bana ba ba tshelang ka autism ba ngongorega ka mathata a go ikgolaganya le dikolo tse di maleba le lenaane la go abelwa diphatla kwa dikolong leo bana bangwe ba lebaganeng le lone ngwaga le ngwaga. We need schools that will be allocated in our districts, in our communities, like the mainstream schools, and we feel that our children are not prioritized, according to their what you call the white paper. According also to the Children's Charter and the Constitution of the country, we think that our leaders have forgotten so much, and whatever that they are doing is really not enough. Re sa le fo go amogelwa ga barutwana ka mokgwa wa tiriso ya mafaratlhatlha a online go tlogetse batsadi ba sa itumela. Ba re seo se dirile gore bana ba bone ba newe diphatla kwa dikolong tse di kgakala ebile di le tlhwatlhwa godimo. Ba re ga jana bana ba bone ba salela morago kwa lapeng fa ba bangwe ba simolotse letsatsi lwa ntlha kwa sekolong. Ke kwatile, like ga nkitla ke ba tlogela because ba dira it's the same thing every year. Ga gona sepe se se nang betere, so ga ba tlogela ba gona se bone ba se batlang. So ga se sekolo se ke se batlang up until ke kra sekolo se na ke se batlang ke tlo go aphila. My daughter is going to grade 1. I haven't bought stationery. There's no SMS, there's no nothing. Since we applied last year, June, there is no direction at all. And this lady wants to tell us to understand. What do you understand? The child is sitting at home, other children are at school. Other children are going to come from school, but your child is going to get affected by that. It damages the kids emotionally. Lefapha la thuto la profense la re bonnye ke diphesente di le 99 tsa barutwana ba ba setseng ba neetswe diphatla kwa dikolong. We have placed children in schools. The problem is parents not accepting placements because of the schools that they prefer. And as a department, we will continue to engage them to convince them to take learners where there is space. The problem that we have with preferred schools is that the schools can only take a particular number of learners. And it also becomes unfair on teachers and on the system as a whole to overload classrooms because it has its own impact. Khabagare lefapha le ikuela go batsadi go amogela dikolo tse bana ba di abetsweng. Le fa go le jalo, batsadi bona ba eme ka gore ba tlile go lwa ka se bana nna so go fitlhelela bana ba bona diphatla kwa dikolong tse di ratwang ke bone.